Эки хүннің мендесілі, оғын көпістің эфиристі болса, буддизм мұранчүйінің туғайында тайылбырыны дывайындесін культура төвінің ажылдақчызы, дывайындесін культура төвінің ұлысчу ұранчүйік болғаш ұс шөверлерлі ажылдап тұрар келдестің ажылдақчызы айлана аршолыны балған. Ділі еттірелдір біз эки айлана аршолыны. Эки біздің бұғын көр журлуг темабыз болса, бізге сонурға тұптыры темаңар болса, тықа сонун болып тұрар, ол чүлтізе буддизм бұранчуғының туғайында бізге таныштырып, оңын қол-қол ылғабыр кезектерін, оны қанжан драмадыралда біз біліп тұрар, біз бе білбен тұрар, біз бе азы оны буддизмда олза қанжан тайпырлап тұрар еден келіңді айтырыларын сайғат көрді біз. Бірлі туғарында олза қанжан тұптық болған буддизм, Қайы девискерге нефтереп тараш биске тывата жетіп болған база тайпалар бізді. Буддизм да, буддизмнің ұран жүйілі бе? Буддизмнің ұран жүйілі. Оны көрдір біз сөз-төслерге беріп тұр біз айлана шолын. Жағарғам, буддизмнің ұран жүйілі дейіргелам шажын біле қарзалы, қарында шажынға үндезеттіген ұран жүйіл болғанда буддизмнің төгізін база пиче чуалар апар біз жек бергам шуқты білір біз буддизм боза 2500 жыл бұрынғы индегі тұвылғаштың тұқылуқ девискерді тұрар чұрттаржы оза нептеріп тараған 1505 алды жылда Будда Шакьямунинің чырқылық пайдалы жеткенден бейір болғаштың буддизмнің тывылғанынан бейір бозы 1500 жыл ойын демтігліп тұрған жек берген буддизмнің егелен үйезі қанды үйелінен егелен тергелі оң үндезілік чізі Будда Шакьямуни пашқынның бозы чырқылық пайдал жедіп алған үйезінен егелеп санар болып тұрған. Ол бозам жоғалар бозы 504-3 жыл біздің еріға жедір 504-3 жыл да чырқылық пайдал жедіп алған болып тұрар жаштың ол үйеден егелі буддизм деп шажына тауылған деп санап тұрар болғаштың төгізін ол жылдан егелеп жағалдар көріп тұрар болып тұрар. Жек берген бол буддизм өзге шажынлар шқаш базы қонжук чараш көрішті байырлап болғаштың ұтқазы тұқа қой дегнелдерге қамажып тұрарымды ұран жүйілді маңа амчүйі қамажырыл дейіргелі қаяларда чұрқпан хевірлер сонда янзы бүрі материалдардан таштан,ияштан, демірден қылған сейілбейін хевірлер сонда пөске чуран, пөске таран хевірлер болса кетіп тұрар. Буддизмнің таран чұрттарында ұран чүйілдің тұрасқалдары тыққа қойып болып тұра болғаштың бой еге жедір ол чұрттарының төгілі болғаштың культурлы үнчізінге қамажып тұрар. Будданың өр хеверін тыққа өр үйе тұрғызында чұрыбайын тұрған оң паренервалай берген соғында 400 кере жыл болғаштың оң бір тұғар өр хеверлері тұптық берген деп санап тұрар. Жазадам чамдық етемдейнер бозы Будда Шакьямунинің чұттап тұрған үйезінде азадық овыр кеверлер тұрған деп тұрар олам қая жүде үндезілетін тұрар дейірген желерге судырларда йозладар үйезінде бозы Будда Шакьямунинің овыр кеверін көріп, оң чұруын ажылап тұрған деп мұнды жүлдер бар болып тұрар. Оңан қадам төгілі мұнды медейіні көріп бозы бір ұлы хан кіжі Будда Шакьямунинің үйезінделі оң чұруын чұрып чаған деп база мұнды медейлер бар болып тұраран. Жазадам буддизмді аас біле тайылбір қылдыры қол деп жүлді барында алар бозы шына бұлам башқының Бодының овыр хеверлері қол әвес тұрғанан. Жаштың Будда Шакьямуни боды башқы ол туғайында өзі жоғалып тұрған. Будда Шакьямунинің овыр хеверлін бір туғанында біздің бой еді чаңчыққан овыр хевері шқаш әвес тендіктер біле жүру егелден тұрған. Желерге бо өредігінің күрттізі кижигыл овыр хеверин торан чуру егеле вена. Башта өредин. Будда Шакьямуни дейерге лам өрединнің деген тендектерин көзде тұрған. Желерген бо өрединнің күрттізі оның сонда
Оза тавангайында тавангайы Буда Шакемон башын тавангайы олгаштың онда чурпан база ол өредінің күттүзү таразында бозала дик өредінің күттүзү болгаштың ортосунда оза боотки яшын бозам чурптырар чуга оны боотки яшын чурптырар дерге Ол яшын яданга оро башын чурптырып майдан секиргенде онда озала бооткинин яштың хевирин чуран болуп турар. Бу хүрелеринин дашын кастап турган ба азы кайда? Бу чурттар колдунда ландык таш, хая ташта сийилбейм болуп турар. Желерге попуртугар турасгалдарга хамажыр базы хевирдир бу мында озам ресулгаптар көрүшүптөр базы бу яшты Буда ботки яшын боза көрүскен, або жанда шукту бу хан кишилер болгаштыган бөтүн карчал кишилер шукту бу яшта озо жүдүп тейлеп турарын боза көрүсүп турар. Онун сонда падма чечек кылдыр база көрүсүп турган. Лотос падма чечек. Мында азалы көрмөдөн бу Ботки яжманда көрүзүк баан оң жандам жүдүп турар киши, оң сонда бу жүдүкчүлөрүн азамда көрүскөн ар көнү алган, колдарын тейлей тутуп алган, тейлеп турар. Тискептен олгон. Тискептен тутуп алган, тагын бизин тутуп тания. Ынтык жагаштыгам ол буда башкының боза овур кеберин темтек биле чөрүгүр турган вие дерге лам колдунда лам 5 биле бир биздин эрага 5 биле бир вектерде оза шагындар чуру эгилеп турган. Кишигылдыр овур кебери оза бир тугар век биздин эранын бир тугар век өзүндө чуруп эгелен. Ол бозам ол эделе Буда Шакемонине көбүзөр мындай канун түрүмдөр газа тыптык белген. Мага онун канжаар көрүзөр, олдун канжаар чурурул, осунда холбудунун антык туружун бажынын бодунун касталгасы турар бе турбас бе деп мындай канун түрүмдөр боза ол эде бир вектин үйесинде оса жалтыр түрүмдөрү тыптык белген болуп турар. По Буда Шакемони башкынын овур хеберинин кишигылдыр чуруп турар үйесин төгүдө көрүп бозоса ол эде уран жүүлдүн төгүзүндө боза эллинизм деп үйеге камажып турар жүгө дизе ол ие озам Александр Македонский деп грек ханның боза такой көчүрттарга сучарына эжеле алган эжеликчи походтарынын соңунда оза ол эжеле алган Тевискей элдеринин чурттарынга грек культуранын салдары улуу күчтүк турган үйеси дейм. Жагаштың Буда Шакемони башкынын бир туар болгон дикиже кебирлик овур кебирин көрүп болсо грек культуранын салдары канча даже канча тода күчтүк турар. Жектен көрүнөр Селедам отуша көрмөдө ол грек культурада скульптураны канча аркылуу грек культурада озо жалтыр баштары шаглам жаар тыдыраш осонда бу арынын бонду жүрек арынын шырайын көрүп бозосо база грек скульптураларга мындакка дөмөй болуп турар. Ошондо бопурда күндөр мында озо шугузадакка тоду кетип турар. Базала бажы тыдыраш, оң сонда бу арынын базала түрзүзү Европанын скульптура турасгалдарынга көчүртөмөй болуп турар. Оң сонда кебин көрбөзөсө кептеринде акан пүрүлөр эле жар кастан касталгалар база бар болуп турар. Оң сонда үскө кебилерден база көрүшүп турайын. Бу турар кебирдир. Көрүнөр да мында грек культуранын шу тоот салдары өтүп турар. Мында ханда озамды салды кылдыр чуруп турган бажында тыкы касталгалар бар. Ошондо кебинин боомдук сыгырларын кейде алган айылы күчтүк берген сыгырларын безин бу грек скульптурага тыкы дөмөй болуп турар. Ошондо бу буттарында сандалиялар жалтыр кезик баган кебирлер бар болуп турар. Onu boğaza görmeden bazala ol yenin turasgalı dep jül toda göstüp turar
Мында мында озам чорты көргөтөн артында мандорла дейм оны мандорласы таптык келген. Жаштыңа мен чортула тем Буда шекемонинге ның овур кеберин чуруунун андык детальдары болгоштун хойлу чурумнары көстүп эгелейин болуп турган. Ам ол эне жугалар бызы эңне андык шылгарангай дейбе денди чараш андык тураскалдар буддизмдин уран чүйгүн тураскалдарын кылып турган жерлер бызы ол бызы амкөйдө Пакистанның темол тескери осында соңгу Индия болгоштун по мурну Индия да ол жерлер болуп турар. Ол жерлер бозам 2-3 жылдарда бозам Кушан империясынын составын чекип турган аңар тамыланге демол Кушан империясынын үйесинде өзү Гандхара, Мадхура деп турар. Ол демге адам жерлерде, тескелерде туруп турар. Бул жерлерге буддизмдин уран чүйүнүн эң ындык шылгарангай, эң онзагай кайгамчык тураскалдары өзү таптык турган. Бой эге жетир ам деттен денер ол Гандхара үйесинде кылган чурттарны өзү үнесин такка пети кылдырып үнелеп тураран. Ол шеберлеринин мастерствоосун дейбе, мастерствоосун ол этеле көргөндөн бу шагла боомду жерлерге бу Будданын бойы кирбинин арасында о демде бар ши, демде дейт, ол демдем урна дейт, ол урна боза жан тыптып келген, оон аңгыда идик хевинге хамашты жуалар боза, ошун кылдыр салпандыргын саптар дейм. Жетиленер бу Будданын бозам бол Тамагайнын адамда боомду турар сүрелик мон троонун базам жалтыр хевирлер эле берген көпчүлөр бо артында базам жар троон пайдаланып башыдар жартыңам улангем колдарынын бо салааларынын туруштарын хевирлерин бозам буддизмдин өредийинге түйүштүрөм жалтыр чуруп эгелей берген боз кыдыгында бо чурттарда базам жерде ниити олуду дөмөй да база көргөдө ниити олуду дөмөйдүрбү ам ол кезинде солдары аңгаңгымдык туруштуу болуп турар ол базам салааларынын турушундан Будда чүнү чугалап турар деп тодорго көстүп турар анан кабалал берип турарбы азы тайылдырып кылып турарбы деген шагламдык ол эде чүнү чугалап турарын чүнү илерип турарын боза шагла бу салааларынын туруштары жадыр тода көргүзүп турар. Онун сонда жерлерге баса очурту көрүп берейин ошой. Ол эделе база боомда көрүп турбошулар адыжынын иштинде күрттү өредигинин күрттүсүн чуруур шагламды жаңжыл база ол эде болгон жаңжылды бу ол жежада грексик да оза грексик да оза көргөдөн бу турар туружу оза троон тапты жар кевлетти мен да оза дөмейлем ол бу ии салаасында боомду шагламды күрттүнүн хеври көстүп келгени дем жуаланын урнаанын көстүп келгени базала ол ийге жалтыр тоот камалып калды. Так, он сонда мону көрөйүн же очукту көрөйүн мында озам мында демгиле чуалап турган үйөм бар шек киже овур кебелдер көзүлбөй турган яш кылдыр бодхи яш кылдыр көрүзүп турган үйөдө оза кылган тураскал болуп турар демсилеринин айтырларга хамажыр кая кылып турган деген бу мындан тода көсүп турарында хаяда сейбик баган хевир деп мында оза бу хевирдин аты озам мааралар бу тулчушкун деп турар дейм. Жартың бу кыдыгында бу хак мааралар бозам шаптаразындар боза янчы бүрүндү дайынчаак чеспектер тутулган бу яш же халдап турар дергеле ам Будда эле демсеш турар ул дейм. Ол чыткылык пайдал чеди барын мурдунда мааралар дөлдүк демселги кылып турган болуштун шагла ол ындай эпизодду боза мында жагдыр хаяда себеп көрүзүп баам. Ол үйдө боза Гандхара, Мадхура дан тураскалдар бозам чоорту сайзыраштын Индиянын терискеринге буддизмдин уран чүйүлү колдундала 10 дугар 100 жылга жетер сайзыран жаштын 10 жылда ак бүйөр бозосам буддизмдин уран чүйүлү колдундала
ладах нар өрү дар Бизге сайдырып жатырмын. адравине ол жөнү жөнөптейт. Буддизмдин Куран чүйүлү Индияга колдунда 10 жылга жетир сайзыран оң соонда улуг торгу оруу биле болгоштун буддизмдин өзгө чуртажы нептереп сайзыраанын оруунун айы биле бу Уран чүйүл базала ол оруктар биле өзгө чуртажы жалтыр сайзырай берген болуптур эжелерге ол эдем улуу торгу оруп биле боза Западатка, Японияга, Кореяга озам жалдыр ол тескейлерге тыгылган буддизмде черле ядыр деп бар деп санап турар. Да озам соңгу адыры, олгаш мурну адыры, соңгу адырынга озам боду Индия, Тибет, Бутан, Непал деп чуртарга мажыр, кадат базага мажыр соңгу адырынга мурну адырынга озам мурну чөйчүктө туруп турар. Шри-Ланка, Лаос, Камбоджа, Нима, Мьянма деп болза чуртар хамажыр жагаштын по буддизмдин Уран чүйүлү ол чуртар же нептереп сайзыражан ол туз чуртарда бар Уран чүйүлдүн стилинге оң тускай онзагай хебирлер билем жалтырып каттышкаштын базан бир тускайла билен онзагай хебирлерин табап турганан жаштан желерге жеш көрөбүз биз тураскалдан көрүп берге соңгу адырга хамажы чуртарга кылган бе азы буну адырга хамажы чуртарга кылган бе деп чүйүл база да тода жар өстүрөр жаштан Индияга жалтыр боду холмак Уран чүйүл кылдыр тыбылгаштың ол буддизмдин Уран чүйүлү өзгө чуртаржы тараштың ол чуртарынын базала Уран чүйүлүнүн чаңжылдарын шиңгейди болгоштың база биримдик тускай хебир кылдыр турган болуп турар. Сонда аңа жиккеш, ол ижеге үнгеш, болду тускай бир хебир кылдыр үнүп берген болуп турар. Ам жежелерге жеже кылдыр жугалар боз тыва чурчуларынын силбичилеринин ажылдарын көрүп болсо базала тускай инди жудейдик почерка тускайлы билендик темпектери төмөй бар болуп турар жерлерге тыва чурчуларынын чуран бургандар чуран танкалар дейли бизде ол бургандар чуран чуртаны танкаларында ол пейзажды почту кедерге чараш кылдыр чуруп турар болгоштун амды туз жерде чутап турар кишилердин кара каяйл дегип турадыр чүнү чарастырып турадыр ол жөнү азы ол кылып турган тураскалын же арта илеридип көрүсүптөр болуп турар жагаштын ол бу буддизмдин Уран чүйүл деген оранчык чараш көрүштү болгоштун ол буддизмдин нептерин чуртарынын шупту онды Уран чүйүлүнүн тускайлыгын онзагайлыгын сиңирип алып турарынды чараш Уран чүйүл болуп турар. Бозам жедерге бозам кадатта олгаш Индияга базалап по 5-6 жылдарда кижи кылдыр хебирлетин өргөндүгүндө болсо ханада хаяда сийдик баамды хебиритир бо өңнөп карында өңнөп баан оң сонда ол жерде башка хаяларга белин хаяларга жар силбөө келген болсо барельеф скажам жалдар силбөө келген болсо чоорту эгелей бер болуп турар аңгы болунан ол хаядан жар адырлык бер болуп турар жерлерге амынды бозала бо хаяларга хаядан раван көрмөдөн ол чешмендер кылып турар хаяларга дачи хорук шей чире хорун аңгылап ол колдунда бо эге үйлеринде боза кадатка кылып турган кадатта бар тураскалдыр бу хаяларда 5-6 жылдарда кылып турган оң соңунда он чоортула көрмөдөн 5 жылда өзү 5 векте бошаламдык Будда Шакьямунинин мындык обур хебири тодарап илерек келген бозам көрүпсүлөрмүндө олуду бар ошондо буттарынын олуду бу падма олуду дейбиз эле муну ошондо колдарынын туружу бу ушнишазы башында мындык течигир мындык бичи кезеген бу жаштын болдун ана нити болдук обур хебири шаблам жаар көрүстөдөн тотарып келген болсам Индияга калган тураскал азала 5 веке хамажыр болуп турар. Жаңаштын
Пирги айтрыгыстын түннели дыг болуптур скажи. Кыты барында шажын кая тылган боон канжан сайжыра бердин. Уран буддизмнин уран жүйүлү ол жуптары табаштыр тарап, ол барган жеринин уран жүйүнгө ишигип боон туска ядыр болуп. Буданын овур хебери Буданын көтүпүгүн жак бергем. Ол эгеле хамажы, муну аза көрүстүң я. Ол эгеле хамажы көрмөдөн ол шандакы уестирбе базам уже биз тилин көрүп турабыз көрмөдөн. Мында озан бол темге чүдөп турат телевизия грек стилде озочуран мындай траскал болуп турар ие ону озан грека буддизм дейр этемде жүге грека буддизм дейр гетрелеп жер жүге тизе буддизм деп шажынын грек культура биле жагыр каттыжа берген синкретиктик хебиринге хамашып турат деп чуалып турат эле. Ама ол мону озам по хебирине озам Будда Шакьямуневис эң бир Будда Дипанкаранын овур хебири деп бишип турар болуп турар. Деп берге Буддаларнын санын алдыргызы кандык чейди Будда деп турар чүйүл база бар, онун сонда чейипи 4 Будда деп турар, мындай аңгал санашкандар бар болуп турар. Деп берге мында Дипанкара озам желе канчап да керге эң бир турган Будда болуп турар. Бул биздин уебиздин Буддасы, Будда Шакьямуни болуп турар эле. Оң мурдунда өзү Будда Кашьяпа деп Будда турган, Будда Шакьямунинин соонда өзү Майтрея деп бурганын, Майтыр бурган дейт алар. Майтрея деп бурганын өзү үйеси келир. Ол эне бир тугар Будданын ол Дипанкара Будданын тебирлеген тебири ам көргөндөн чоортул ам Буддаларнын боомду солагай таларындан жалдыр эйр хевер жал солагай талап тулгап турар хеви мында жалдыр тодарак келген болуп турар. Сонда мында хана болуду билдимесем падма чечек олутту онда лотосовый трон дейбиз эле ол олуп база ол эде 5 ветке жетер база тактык келген. Силер муну табырлап турганда мындай айттырып барам анан ошону биз амгы эде хүрээлер барып турарбыз, лама башкаларга урашып турарбыз, мындай айттыргыларды ошорбуз деп мындай сүмени айттырып жеп турарбыз, оннордо уруп тейлеп турарбыз, анан хүрээлерде кылган Будданын овур хебиринге чүдүп тейлеп турарбыз. Ам чүдүп тейлеп турар кишиге бул мында чуруп калганда овур хебирлеринин кайсын билип ары чугулал азы оларны билип алыры кол эмеспи? Азыр кантип болуп? Шажынчы уран чүгүл дээргеле ол шажынын кол билишкиндерин көргүзүп турар бора. Мында кантип билишкиндер бар. Мында чүнү чугалап турар. Оң шажынын утказын тодоргай овур хебирлер биле тайлбырлап көргүзүп бара алгатып турар. Кол чүдейдон сорулгазы озоран чүйдүн жаңаштын Будда Шакьямуни башкынын өрөп турар өреди кончу ханы уткалы хөй теңнелдерлик болганда буддизмдин уран чүйдү база шагланды ханы уткалы янсы бир хебирлер толган болгаштын нарам кирип турар персонаждардын саны да азатакка көй ындан лама башкалар буддалар камбалакчылар кыз бургандар чер ээлери дейиштин оң сонда өрүлгенден жалдыр кандык бир темасын тодаргай тайбырлап турар. Шул тодаргай энди чурттар база турар. Ол чурттарды база чейинчеш көрө бербиз. Оон аңгыда бир символ тентектер башик. Ол тентектер же база аналанды чурга эмес, ол базаланды бирленди көйүт калды, ханут калдыңды билишкиндерлик тентектер болуп турган. Оң сондан жегерге көргөндөн хүрээлге да барыбызган хүрөөнүн иштикит аштыкы каасталбасында чаңгыз да артык жөө жок. Мындан таштыкы ам бол эң акырында негелештин аданга жетерем. Оза да
kandık öğünler, onusunda kandık hevirler, onusunda dürzüler, çurpanıl olmasa bazala öğretge torkamargalı bolgaçtın öğretinin birle tutkazın jağdar kögüsüp durarımdık kevirler bor. Onusunda pres işince kirevir bolsa bazala oğur kevirlerini hanalarda azıkpan, azı purgançı rezinde düngürbağda salkpan bor. Ol bazala kurege kişi kandik şeydevergeçtin. Ol судурга номга тыңнап номжо оларга киши жүдүкчү кишинин мага подунга дейир шупту дейиштер бар болуп турар анда судурну тыңнабышан өрөден утказын подап минири угаан ажылы оң сондам карак биле көрүп ону билип тодап билип орары база ажыл оң сондам көгжүм керекселерин базата кажылар болуп жаган ол көгжүм керекселерин тыңна орар угааны өрөдүңнү угааны биле жашынгеде орар деген фебирлик ол шагла по жүдүкчү кишинин ол өрөдүңнү эки шингеде баарынга хамашкан тода ханы уткалды утказын көрүсүп турарынды уран чүйүлдүң эле уран чүйүлдүң желен жашам киши бүрүзү поднун жүдүк жорор шажынын уран чүйүлүн билдир боза конжугеки улангия уран чүйүл боза бүдел кылып турар бу кишилерге оза практика кылып турар дейби ол шагламды үйелерде ол уран чүйүлдүн үнеси канча даже улуу болуп турар чүгө дизе ол прескандык берип бурганның таян бүдейлин кылып турар болса ол бурганның чүгле ните овур хебиребиз ол көй холдарында көй буттарында кандык чүүлдерни тудуп турар кандык чүүлдерни шарппаан мойнунда кандык чүүлдер бар дейиштиң элементи азы деталь бүрүзү өзү уткалдык болуп турар жаштың шашынчы уран чүүлдүн тузазы канча да жукулдук болуп турар Onun gücü birisi utkasını bile var. Bu mıntık utkalı, bu şu mıntık utkalı. Onun gibi var çoğula boptur. Am şarjını jar şingedip tura budaşның öğrediğin jar kandılap öğrenip barjadargala am uran çüyül baza çoğuptu kişinge jar aştın turara. Kayı kireplersen o kire uran çüyüldü sen saygap tura borsan. Sizlerden onu taybırlak kadar çocuklar var ve aşağıdan bizge görürsünüz. Onu olsam Çelerge hanım bu olsam Budizmin oran çüylünde olsam tıka koyunda bölükler var. Bölüktek bağın, divle değil beytem dinler işinçileksiler bölüktek bağın, ondan kandık bölükler var diye. Dem çoğaladım ele lama başlar bölükleri bölü, ona buğdalar bölü, kamgalakçılar, onun sonunda kişilik çüdükçünün kamgalakçıları, öğretinin kamgalakçıları işinde azam jaldır. Ondik bazı içi bölükler var bolup turar. Onun kerejin burganlar, çereyleri, toskay çuruklar değiştin. Angangı bölükler var. Ancak bergem bir tuğar bölükçe lama başlar kip turaram. Çünkü ustarımda aytırlar sala yer. Çünkü bir tuğar bölükçe bir tuğarında buğdalar kirereşiyor. Çünkü lama başlar kirere. Bunlar aytırık bazı kişinin başına kirip berestir ve bergem. Çünkü dizi lama başlar diyerge üç yerlerinin birezi sağankajı kip turar bolup turaram. Lama başlar diyerge ol buğda başının öğrediğin taybırlap jorur. Buğda bile onun öğrediği bile harzağına tutup jorur. Onun sonunda buğda başının öğrediğinin subtancıları bolup turaram. Jagaştın olaram öğrediğinin özünü tutup algan turar. Bolgaştın çoğunluğa cüdükçülerge ozam ja taybırlap joruru bile ol lama başlarının önesi konjuk ulup bolup turar. Jak bergem bu jelerge bir tuğar bölükçe kip turar. Lama başları kip turar. Men qaş başlarının boza or hevini görüs kip turben boza Padmasamkava dep başkadır. Boz Padmasamkava başka oza ande Indiyaga oza törtüngen adın gör bozursam Padma derge
Падма чечек дейнеле жастың ол падма самхаузы чечекке падма чечегин иштинге төртүнген болуп турар. Onun sonunda Udiyana деп журтка Индиян тескенге турган Udiyana деп журтка төртүнген олам сез керехарлы турда Удиянанын хааны артөлү жок хаан турган ол хаан болса бу Падмасамхауга сез карлы уезинде таваш кыштың онуга моглу кылдыр авалташтың уезинге экелген ол тажа барган оны бичизинен тура бу Падмасамхауга шарынга конжу улуу чүткүлдүүн көргүзүп көй башкалардан Лангия дакинялардан бозандык өрүдүңне алган болуп турар. Улуу көй билигли болгоштон Лангия бу Падмасамхауга башканын бир онзагай чүлү чүлтүзе, талазы чүлтүзе ол бозам илбишиди аргаларын жартыкка анда шылырак кылдыр ажыглар турган жагаштын олам Тибетте өзі бұл Падмасамхауга шында өзі Гуру Ринпоче дейір, олам нелік, ең нелік қаттап төлік башқа дейір бе, ұлы башқалдар көр, Нигма школасында қанда өзі Падмасамхауганы едуар Будда қылдар санап тұрар. Сез векті Тибеттің ханы өзі, ол Гуру Ринпочені Тибетте чалан, Тибетке буддизмнің тұрушын быжыглар, аңарт, орланып тұрған қара күштеріне базарынға теле тозаны көрізер бұл дейштің Индиядан болса бұл Падмасамхауга началан, жак берге бұл башқа Индияға, Тибетке жетік бөлгештің туз черінің эйлерін болғаштың буддизмге орланып тұрғанан болғаштың қара күштеріне осы базарғаштың қарында жүлді ана базарық бақпын евес оларына осы буддизмнің камбалачылары қылдыр, жағылдар сілжітік болып тұрар. Жағаштың тайызынардан олар камбалачы қылдыр, жағылдар өскерліп ішінче берген башқының қолында о заманда башқының бозан болымдық шағыламдық бөрттік жағыл қаттырын жешік көрістер бір жүріп бар бөрттің ұлығында көрістік бандам Курчулду болгаштың очур дар хейлик бан бор деп берге бу оң колунда боза башкы очурну тудалган бу сологай колунда боза шагламды бу бөт шкашымды кебирдин ичинде боза узун азынын нектарын тудалган орар. Бу Падмасамхаугашынын бул кебирин көргөзүңөрзам өскө башларга отарган өннери янзы бүрү ынды кебирлери болуп турар. Ол боза ынды буддизмдин янзы бүрү дисциплиналарын дейбе хамаргалы кылдырым жалдыр көрүзген бу база шаламдык падма лотоста олуруп турар. Onun sonunda bu silben keviri şagla podur bu kolunda tutulgan bomda kerekselde oza katvanga der. Mona ozam yollar yüzünde ajılar kerekseldir. On Padmасамхаугашны явла bu kerekselde oza daldır görgüzer madam görmeden bu mudu iyi baş. Onun sonunda bu ölgün gizinin barını sögü kıldırım daldır görgüzer katvanga o Başkında görüzerde bu barında vaza yavla bomda uçurdurar. Olsa da mıdan da kuşçu kuşkaş mıda cüldü görüzler. Dam başkında görüzerde mi yavlamda biçi tacılaştırlı biçi da segerinde üçkü saldırıldır görüzdürer. Onun sonunda bu kandı da burganın keviri çangız eves deyin. Başkalarının keviri vaza çangız eves bor. Bu budizmin oran cüğünde cağıştın otqa ayılan Отқа айы біле өзі ол бұрғанларының да, лама башқыларының да кеберлерін аңған қылдыр жүріп тұраран. Бұл өзі, бұл Падмасамхаугашының бұзы тошпын кеберін алдыр шаламынды кеберге көрізіп тұрар. Тошпын кебередір бұл. Бұл өзі база бірей кебередір. Мұнан бұзы соқшын дейір, башқы бір өзі болғаштың бұрған бір өзі бұды соқшынлік болыр. Соқшын дейіргелем күрейге да әскерген болықтырдыққа көйімді, лама ондыққа көйімді кеберлеріне жауап бөліктеп кешілеріне азы бұрғанларына дейірбе башқыларына жалдыр кеберлік бағымды жұрттың кебері болып тұрар. Соқшын дейірге, қолында жүні көрістіріл дейірге
тамчылганның шугумун дээрбе линия преемственности. Ол өредиңнің линия преемственности салгалдан салга же канча тамчып турган, кантык башлар уну кодарап турган, кантык башлар уну сайзырап неттерет турган, окамдарга тамчыткан деп чүлдү өзө шаңла бот сокшун чурттарынан өзө билип алып болур. Onu gördük biz kırından duramın jarı görüstü azı kadandan da azı kandan görüyoruz. Kırından dura jarı görüyorum. Oldunda lambo şalla soksunun başında Buda başkanın ilgili boluptur. Köy figuralı çocuklarga өзі lama başlarının azı burganlarının amıdıralından ынды көй болушкундарны азам жар көрүстүк баншалла ынды көй фигуралды чурттар база бар. Ол чурттарнан оң талазынын оң талазынын үстүндөн шаглам жар ол менин көрүстүрөмдөн жар жүр болуп турар. Кол поза персонаж поза по подмасамхавашка бор, мавам өзгө да лама башка бурганда, өзгө бурганда да көп болур. Оңсадан канча тирип келгенде бот бажында бажынын кырында бул линиядан жар көрүп болур биз. Божам көк Буда важа арадан дегелештин жалдыр тамчып келген эле будалар болуп турат. Бу кадырларында бу кептеринен эскеп турбослар будалар кебиребес башкалар болуп турат. Башкалар көкөй башкалар оңсонда он бу аданда мында озам аданда деди кайын борбомду бу кезекте оза көй камалачылардын кебирлери колдунда ламды тошкун кебирли боран өрединин камалачылары кебири бор онан оң сонда бу кезекке кирип болсам бу биздин ораныбыз дейм бу ана бүчүк чигирлерини биздин бу чериндин обур кебири бар бори. Эң солунчу Подмасамхава башканын обур кебири табада азы бар. Аллам кайда бар дерге бу Улукемдин хайраккан Улукем кожуунда хайраккан суунун кыдыгында бу ор кыдыгында туутанын бетинде калкпан 3 обур кебир бар. Анда оз ортосунда суу бурган, оң сонда Солагай таласында Ченерезик бурганын обур кебири, оң таласында бу Подмасамхавашынын обур кебиринин базарында Силбик бар. Ол бозам Подмасамхавашынын бизде базам чуру обур кебири бар дээрге эле такка эки демдек болуп турар. Ийдуга мен кисилерге көрсөтүп турар башка болсо Атиша башка. Атиша башка Подмасамхава да башка, Атиша да башка, оңсода амштугар жугалар башка, же сонкапа дер бу 3 башканы чүгешле алдың дерге, бу 3 башкалар бу Тибетке буддизмдин деген пыжыгландырынга, сайзырадырынга, нептереринге оза конжук улуу үлүүн кирген башлар болуп турат. Жаштың чүге инди башлар эбесам Тибет башларына бүгүн ишлеп алдым дейбизам. Чүге дизе биздин туаларның жүдүктөр ур сарык шаржыныбыз оза Тибеттен келген эле. Тибеттен келген жаштың биздин Тибеттин буддизми оза бизге үндесин болуп турар. Жаштың ол Тибетке буддизмдин нептерип сайзыранга улуу күрөнүшкени, улуу уган бергенин берип сөңген улуу исте атырган башкалар кылдыр бода алгаштын бу 3 башканы оза иштеп алган мен. Атиша башка оза база Индияга төртүнген ол базам база Индияга улуу башка жоран төбүткө 1300 жылда Подмасамхава башканы 800 жылда 8 векте оза чалган болсо Атиша башканы 11 векте оза база Тибетче чалган турган чүгө ол эде Атиша басын чалай берген дерге чүгө дизе 1100 жылда Тибетке буддизм шарандык жүдейдик сандарап ары кебес пайдалга жетип келген турган дейм. Жаңаштың ол Атиша төгүгүткө жетип келгештин өредиңди шын эбес көрүп турган үзел бодалды оза буруш аккыштын тейлен болуп турар. Онангада Атиша башка Тибеттеринде Калачакранын өреди биле таныштырган. Оңсода башкада пиришкени оза быжыглан болуп турар. И бол Буда башканын өредиин жар кыска болгоштун тодаргай кылдыр тайбырлак баан номну оза атырган. Оны орстап чугалар бизде светоч на пути к пробуждению дейр. Табала учулдарга чыркылык пайдал чедеринге оруктун чырыгы дейрбе
светочтербе чыры дербе шагла бу ажылды атрыкпан болуп турар а болуп ажылдын өзү чүлтизе таразында кийер улуу башка госпоза 14-15 доллар вектерде ажылдап кийер сонкапа башка болса понун бу күнгө жедир үнелеп канмас чырткылык пайдалуу чедеринге улуг удуртулга деп шагламды улуг номун боза шагла бу атиша башканын бижен номунга боза үндесилип бижен болуп турар. Оң сонда башка болса ол эде Сакиапа, Кагюпа, Булгаштын Кадампа деп школалар боза турусын келген Тибетке. Оң сонда башка болса бунун өредин боза явла чаагы чымчак жүрөк серкилдик болгондар деп сөздөр эле боза жалды дозор турган жагаштын Атиша башканын база биренди чубалып турган чүйдүн боза мен силерге чубаласкап турбен ол чүлтүзеле башкам жедеп чагып турганан чаагы чымчак серкил жүрөктүү болуңар деп өйрөнгөнү сөздөр деп чубаладым. Оң сонда бу караңгы үйөдө мактаныр үйө эбестир, шийиптирлик быжык туруштуу тудар үйөдүр. Улуу педик тужал эжелер үйө эбестир, биче серкилдик туруш ээлер үйөдүр. Сөздөрүнө ана сайгарар үйө эбестир, сөздөрүнүн уткасын хандыр бодар үйөдүр. Ыңай бийирсим жер үйө эбестир, олудунга олурар үйөдүр. Өскелерге тузалар эң эки аргы, харманы ажды бери, бодунга тузагылдыр эң эки арга болса, бодунун бедерелин таарына же азы өредик же уландырар деп жедеп бижен. Жүгө бу сөздөрүн алдым тизе, жүгө тизе, мен бодарымга бу сөздөр биздин боюбузга азы тоот камаргалык болуп турар. Жагаштын бу Будданын өреди бүгүле бу долгондор тура чүлдүн алыс төзүндө бойдузунче көрүп турар булгаштын улуг баштарынын кашта 100 жыл бурунгар чугалан сөздөрү болсо канты да узун үйөттерге төмөйле бунун несин чедирбес болуп турар. Бу Атиша башканы база овур кебирлерде болсо шагламды тоюн хепти болгоштун инди этемдендеринин бөлүгүн кеде алган жалдыр кебирлеп турар. Бу Атиша башканы жал бу Сонкапа башкы билем жалдыр салжак болуран. Жүгө тизген Сонкапа башкынын бу журттарында база шагламды кебирлиген өңү эс кебирлик өрттү Бодунун олут бу пайдалуу азаттыкка дөмөй болуп турар. Алгалы үчүн тизе Сонкапа башкынын бу ийгыдыгында Солагай таласынын этинде озамында Пражнепарамита дейт судурну оза ялы жар көгүзер оң талапкы кол этинин кырында оза мында оза бу мугалай уганын мугалай пайдаланын үзүп шавар чалбарашты кылыш жардемдеги болуп турар. Бунду Атиша башкы мана бодунун Атиша башкы деймирге мен сактырма кережеңиз да скажа. Айыргыз бол. Атиша башкадыр по башка озам ана топчун абдатын намжур база такка сол диньолам чизинделни туралам бургандарны ланке тары бурганын тари бурганда база түжүнделе жалтыр көрө берген дейстимди такка солунду төгүлөр бар. Тарасында башка оза улуу башкы база буддизмге конжу улуу изин аттырган ол база же Сонкапа дейт бу башканы ол база бизгин үндесин башкабыз болуп турар. Жүгө тизе же Сонкапа башкы сарык шарынын үндесилекчиси. Табалар ону Сонгуа дейт адап турган. Сонгуа дейт. Чурпан кебире бу. Сонгуа дейт адап турган ол база Тибетке 1305 жылда база төртүнген бу Сонкапа башкынын ол башкынын желе намдарын экиптер боз экен. Жүгө дерге биздин сарыныбыздын сарык шарынын үндесилекчиси болгондо бичин жаар биши жуалап бен бу башка болсо Тибетке төртүн кештин
төртүнүк белген башкынын төртүнгенин Будда Шакьямуни башка көрүп калган тургана. Жүгө дизе Будда Шакьямуни башкынын өзүндө Сонкапа башка болса дик брахман өглеге төртүнгештин ол эде чуттап турган болуп турар. Оны Будда Шакьямуни башка Тавашкыштын ол хрусталь таңкалган шил таш эрегени белекке сөңдейна. Он Будда Шакьямуни башка ол эрегени хүлей алгаштын бог же осы келдин азында садлыктар жутунга ге деп улуу күрейне осы тургузар. Оң сонда адындан безин эр адап берген лопсан деп аты бор. Оң сонда жаштын тыкылуу буяндык үйлелик болуп төртүнөр деп чугалап калган турган. Жаштын ол пичизи төрмелинден туралашнабла конжук өредилге сундулук өзү шынары күндүлечел моатынжа эвес угааны чымчак чагы сеткилдик буяны бүдүштүк ол кылдыр пичизине жаалдыр болдун жаар көргөзген ол ихалыгында лама башкаларга өрөнчү кылдыр беркпен адейзи оң сонда чейди харлыгында түжүндө бургандарны Олгаштың улук башкаларны көрүү эгелей берген, анда түжөбө эгелей берген. Оң сонда 14 калыгында медитация ол бүдейил кылып орар өзүндө манжуши бурган боза жар мунга тода көстүк белгестин аңа өрүдүгүнү берген болуп турар. Жаңаштың Сонкапа башка беле манжуши башка манжуши бурган уган медегелдин бурганы манжуши болса тоот харзалы жаңаштың дик чаңгыс бүдүштүк дейби жула харзалы вес чаңгыс бүдүштүк болуп турар. Жаңаштың бу көрүскеним бу судур параметр судур беле бу кылыш дегеле манжуши бурганын элдери болуп турар. Ол кады көрүздөр керекселдери болуп турар. Оң сонда өзө көрө бербиз. Жек берге ол 16 харлыгында ала улук күрейге кылгыштын өрөнө келейин. Оң сонда чуталгазында 4төн ажык башларлык жоран бүгү чүүлденин алыс бойдусун тоорт көрүп билип турар мерген угаан чедип алган болуп турар. Сонкапа башка оң туннелинде өөрөнчүлөргө база мерген угаан чедип алырынга тузабоор кылдыр тода ханы ажылдарны бижейин андайштын дем жугаланым чыркылык пайдал чедип аларынга улуу удуктулга дейбе шагламдык номну боза аттырган болуп турар. 4төн бир халык тургаштын арууганын чыркылык пайдалын болса просветление дейбиз эле ону чедип алган. Оңса жаштын келир эдем 11 дуга Будда кылдыр чалдарып кейтип жаалдыр санап тураран. Дем жогаладым эле ол канжар оор кебелерин бондек сарык шарынын бо сарык өтөр кедер баш колосунун башларынын кедер бөлгү колун тайбылап көрүп бозам өрөдүк тайбылап турар. Өрөдүк сөңдөп турар, тайбылап турар. Кеберидир деп берген бо башканы озам жок болсо чааскан кылдыр көрүзүп болур. Чурукта да силбейин да кеберинде оң сонда бодунун эң жок ини өрүнчүлөрү турган ол өрүнчүлөрү база көрүздөр мындык шагламды кебери бар. Оң сонда бо көрүнөдөн бо судурду бо бадма чечакырында бо моголай угааны үзе шаптырар кылыштыр. Опо манжуши бар бургандар бу керекселдери биле дөмей деп жөнү көрүп турмалдый. Осонда демге жуалаанды сокшин ол өрөгөнүн бозамды линиясын жуумун боза көрүп турарындык кебер. Оң сонда башкаларга хамартуу жугалар бозам Индияга буддизм табылган болгон соонда Индияга Конжук улуу университетте турган дейт. Бурунку Индияга олардын арасында бу Наланда дейт улуу университет турган. Ол университет адрагында кебери забыржы бу амгу жерде бу дейт бу Наланда университетинин боза чидир бакантыдыр. Булаттапнадыр. Жандыр ордуна аттап калган университеттин болду. Ата демо башлап турган 17 конжук улуу педик эттен билгилүү башлар боза башлап турган жагачтын бу чуртта 17 башкыны тузун моонтрамда санарга 17 башкыны Будда Шакьямунинин кыдыгында толгондыр жаалдыр кебирлеп көргөзгөн. Бу нерде чыркылык 14 талай лама башкы
Наланда университетінің осы үнжүзін қанжа тажып, мұнжа сайзыратып көдіріп тұрар. Ол 17 башларының пижейін, номдарын боза орыс тілді үніп тұрар. Чала полыр арғалыр біз жаштың по чұрып боза, по талай башқының клеевлі чуран чұрып тұрбы по сөйгі жылдарды. Чаңғы шерде 17 башқының озам жағ хевірлейін, ол по чұрыққа оза талай лама башқы үйрел, мақтал бізейна. Ол башқы бір жүзінің адын адап тұрғаштың мұндық жүйінді қалған сілер мұнда тейлеп мөгейіп тұр бістеп тұрар мақталды өзі жоғатқан башқы ол мақталды жоғатырға сылалба везіном жоғыраштың қараң жері түктік бейран жағалдыр қамықтыр бешіп тұрар. Ампо 17 башқының өзі ауыр хеверлерін жаңғы седі чықпан, сейбік бан, қонжу ғылу демол размерлерлік хеверлерін бозамдық еліста қорайды. Демол Европада, әйні ұлық күрей деп тұрар бізделер еліста қорайды. Буданың алдын өргейсі деп атты күрейінің қыдығында көт түрлері бұл шуқты 17 ұлық башқы наланда башқыларының боза ауыр хеверлерін мұнда қылған, толғамдыр қылпан. Ол желерге бодыр база, бодыр башқы Солда по жар улуу болдулдур. О делегети чаңгы сер болуп турган. О башкалардын улуу херин чаңгы серде чыгып бар. Мындай улуу размерлик кайгамжык Россияда. Менде мындай айтырып барам. Бу овур хевирлерин силер чоңалардыңар кижи кайы хире буддизмни өйрөнүп бар, ол хире ол овур хевирлерин билип, ол уран жүйдү кижиге ашмык дейби. Аны биз бу Чүдікчүү кижи бүрүсү базамды ул шабес болбаслыгыла. Жаңаштың бу чуруктарны кым көй кезинде чуруктурар бар, канды устар чуруктурар бар, онсонда ол мага бодун улуу кылдыр канды ус шеберлер кылып турар бар. Устар база оны өйрөнүп турар кижи бар, база ол устарны поттары фрейлерде өйрөнүп турар бар, база кандай арганы ашпаптыр. Шаандан тура колдундала бу бурганлардын башларынын овур хеберин кылар журчулар деген аламалар коттар турганан. Тубалардын төгүзүн көрбөзү база бу 18 жылда тыптыкылган күрейлерге база пютугар овур хеберлерине чуруу келген кишилер база лама башлар коттар болуп турар. Турган амкы үйдө база күрейлерде туска чурчуларны өйрөтүп турар. Lama başlar, çocukların yazıdan yağla lama başlar. Bu Alban eves çocuklarını öğretip durar. Harında benim bilirim boza Buryatiyada vesini öğretip durar. Onun sonunda bu Indiyaga azım oğulga jaldır bu oran çürüdü öğreni algan çocuklar boza bu Rossiyada жетпелештің Россия çurtugan Moskvada da buluk orellarda da uda tarandık master klasslarını oza jaldır öğretip durar. Am tuskay ındı mergeçilde oza kolunda lampan Indiyada öğretip durar deyin. Indı tuskay budizmin kuran çül öğretirimdik institutlar var anda. Öğretip Çeylence sam şahandan dura bu ovur hevirlerini çururu analanca tutkastan çuri berbez. Ona tömele ol öğrenilgeni bilir. O harında oz meditasyonu kılıp durar. O sonda püdeyldi oza çordup durar kişiler. Onun sonda bu çururunun murunda ozam jürelik Нёндра хан ретрит ханда оза агланы өргештин кезек када поттарын арыглап жагдыр туска практикалар этиргеш оңусуна чуруу келер ындык чуруу турганан бир чурукта чуруу дейер болсо чурчу кежиге кайкыр өйө керек бул чуруктардын поттарына камашыр биздин бу туба культурабызда амгы ийеде ону сонургап турар улус барбы ону сону өйрөнүп турар кижи барбы Bu yerde onu mudunda bir kişi kuraklar indege öğrenip duran kuraklarının arasından bir kişi öğrenip durgan deptik namen onun sonunda am meyin bilirim bozam çını evsta çoğalıp da çanalas benden meyin bilirim boza amgı yerde amdı tuskay çurukçu deptik mergeçil çedi olgan kişi çok borda podap durben Ucaştığım kureylerini de görüp olsun bizden doğada Kureyler bu sögüye de sıkızdığa koyarsın, tüşreyi görüp olsam, koltuğunda alam, belen çok falan.
жұрттарына осы Чалап эке оттарар золбай. жалап эке аптырар болтырабыз ие неғаштың өске регионар шкаш елерге Бурятия, Калмыкия шкаштың олынды элейін санды жұртшыларына буддизмнің оран чүйдің жұрттырар жұртшыларына өреті бары тықа күзенжекті бұтарын. Ол анияқ ұлысқа он сонда боттарын шарынжы құлдар санап жору ұлысқа онам мама башқыларының боттарынға дағызы бірінді тұсқа еттен болға жоны тайлбырлап челерге бо сужукту болса бо мынды утхалыгда пешин бизге биле арытка ашыктыш кажын. Дүйүн чүдүкчү жонга. Бо мынды чара журан чүлдү биздин Россияда азыр тоңгар өскө журттарда кымнар шинжилиптирет. Буддизмнің оран чүйдің қолдында алақанам 19 вектің орта өзінде жалдар шинжилеу 19 вектің ханда төнжүсүнден жалдар шинжилеу келен, шинжилекчи ажылдан егелен, жаштың хөй ажылдар бозы 300 адым бұл 300 жылдың 30-ында тыптық бөлген. 300 жылда тыптық бөлген. Жаштың егезінден тұра, егезінде болғаштың бейжен алдан жылдарда, чеден жылдарда өзі күнжі көйі біле бозамды ажылдар тыптық бөлген. Россияның жоғалар бозам арта Ольденбург, Рерихтерінің өблезі хөй буддизмнің оран жүйелігі хамар қылды коллекциялық тұрған осында боттары юрий рейк боды ғоза чөргі тұрған жартың ал буддистче чуран, буддистка живопись деп, буддистче чуран оран жүйел деп номна ғоза юрий рейк бежейін болып тұрар аптырған. Ама он бежен алдан жылдарда ғоза таштыққа да су ғоза таққа көй етемденер тұсқай туучи дейін шқашында етемденер ғоза таққа көй альбомларны, монографияларны ғоза бежеве келей берген. Орыс тылда ғоза оларының хөй кези очылдықты ман болып тұраран. Жартың орыс тылда жоғалар ғоза очылдыртынған азы пиштінген ажылдарының саны қонжу көй евес Көжі көйбес қолдында өске тылдарда үнттірер. Олар қымнар дейіргелем хөй кезінде Москвада, олардың Петербургда ажылдап тұрған, азы бойыда ажылдап тұрар, еттемденер, шинчілеп тұрар болды. Альбомлар бар, каталогтар үнттірер. Амбо сөйгі жылдарда, сөйгі 5-6 жылдың ішінде көріне метажында ажылдап тұрар Илихина Юлия Игоревна деп сұралдық эксперт, буддизмнің оран жүйелінің экспертізі, искусствовед, төгі еттемденің кандидаты, еттемден 3-4 кіремді ұлық номларыны өнжі онза номларыны озан жар үндірген дейін. Ол бір тұғар номы Рериктерінің Эрмитажда буддизмге хамарғалдық коллекцияларының туғайында қонжық еттем шинжилел ажылының бізейін. Ол сонда Авалкетешвара деп бұрғанның шуп тоғыр хевелерін анализдеп бағын, көрузік бағын қонжық культ Бодхисаттва Авалкетешвара в искусстве деп номны бізейін. Ол сонда Эрмитажға қашы бұрынғар базаттыға олы делгерге болған, ол делгерге көргізген оғырық хеверлеріне тұсқай каталог қылдыр үндірген олам таққа олу ном боптырар ындам шупту бөліктер айы біле ол делгерге көргізген хеверлеріне бөліктей айы біле шағылам жалдыр кезекте ештің өнжік тапты қылдыр соларғай тақуын зачоқтарыны көргізгештің андам ол базы еттем шинжилел научный описаниязын база қалқы бағын қылдырым жар үндіріп тұрар. Ол еттем бейін база туаға 16 жылда база кейіп тұрған, мен ол туайында база туанның буддийші оран жүйелінің туайында жуалап тұрғаштың, оны база жуалдай беріп. Моғын біле буддизм оран жүйелінде кейілді лекция ұстауыз антырбез, таразында аңған лекцияларыны Ламзлапис.